Maiteirory opavavetépe tapeg̃uahẽ porãite. Temikuajára mbo'ehára David Galeano Olivera omotenondéva Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Hembiayhujára kuñakarai Sabina de Galeano tapeg̃uahẽ porãite. Che irũnguéra mbo'eharakuéra, mbo'ehára Sonia, profesor Pedro, ko'ág̃a kuarýive oike orapytépekuri mbo'ehára José, mbo'ehára Simón hasy andekatuvéi ou oreapytépe. Omog̃uahẽ teñembo'ekuérape heta vy'apave ko'árape. Jepivekuáicha ary ha ary ñande aty ko'árape ñamoirũ ha ñamomba'eguasu hag̃ua ko'ã temimbo'ekuéra omohu'ãva ko'arýpe Guaraní ñe'ẽte ko'aypy mbo'esyry curso básico de lengua guaraní. Ha'ekuéra niko vachauka oréve ko'arýpe ikatupyry ha imborayhu ñane ñe'ẽ Guaraní rehe. Upévare aguerohory ha ame'ẽ chupekuéra che aguyje ha che vy'apame. Guaraní ha'e peteĩ mbo'eharóga tuichavéva oĩhako Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Ha'e peteĩ mbo'eharóga tuichavéva oĩvako Paraguáipe. Ha ko'arýpe omotýkuri 40 ary, 40 años. Oñepyrũhague oñasãi ñane ñe'ẽ Guaraní ko tetã tuichakuejave. Ha avei ambue tetãre. Upévare ñamog̃uahẽ avei Ateneope heta ñande vy'apame. Ha ko regional Capiatápe ñamboty avei 26 ary ko'arýpe. Romba'apohague Guaraní ñe'ẽ ñemyasãi ha rekombo'épe. Upévare che irũnguéra mbo'eharakuérape amog̃uahẽ avei che aguyje ha che vy'apame. Oĩma mbo'ehára Samuel 30 ary ohasavéma ha oñepyrũakue Itápe. Ha upéi ou rendive ko'ápe. Mbo'ehára Sonia oĩmíara 15 arykuérama avei ha mbo'ehára Simón avei 26 ary oĩ orendive. Ha mbo'ehára oikehína oreapytépe ko'ary guive. Omoengoviávo-hína mbo'ehára Simónpe. Amombe'use avei PM ko'arýpe por resolución número 4308 acta número 194 fecha 7 de agosto del 2025. La municipalidad de Capiatá declaró a nuestros cursos del idioma guaraní de interés educativo distrital, los cursos básicos de lengua guaraní, la licenciatura en lengua guaraní y la maestría en lengua y cultura guaraní, que se desarrollan en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Regional Capiatá, reconociendo su labor ininterrumpida de 26 años en el servicio comunitario y la formación de profesionales, así como la importancia del guaraní como idioma oficial del Paraguay y del Mercosur. Guape o Mojay Guapu Jeracuerajina, ingeniero Roberto Fernando Jiménez Ayala, presidente de la Junta Municipal, Nelson Celestino Alonso Gómez, secretario general interino, ABI, intendenta municipal, Laura Cristina Gamarra de Talavera. Kyre'ỹvépe ha mborayhuvépe romba'apo ñane ñe'ẽ Guaraní rayhupápe ajépa. Ha pévahína pe mba'eguasu ko'arýpe ojehepyjehuva'ekue oñeme'ẽva'ekue ñandéve. Ko'ã mba'éniko ha'ehaguéicha ñanembovy'aiterei. Ha mbykymiinte che amog̃uahẽ PM cheñe'ẽ ha chevy'a amog̃uahẽ hu'ãme ASPM aguyjevete ha amog̃uahẽ PM chepojopy pendehaguére orendive ha ajevure Tupã ha'isýpe pañanderovasa tapiaite. Ha pe ary pyahúpe tahemyhẽve mborayhu ñane ñe'ãme ha kyre'ỹ ñamba'apo hag̃ua ñane ñe'ẽ Guaraní rayhupápe. Aguyje.